Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, kei te whakakanohi ngā ringa toi Māori nei a hirini kā tene harawa ko kōran toi I te ao Māori ki te whakatairanga hall a Footlocker. Kei te māharahara ngā marae o te motu ki te whakahoutanga ake o te pūnaha e tuku pūtea ana I te kōmihana lottery ki ngā marae. E toru tau I muri mai te āwha Gabriel, kua whakatikehia kua tū mai he huarahi hall ki wainga ngā hapori o Te Karaka me Whatatūtū I tūranganui a Kiwa. Nō reira kei ngā awa whakatere taniwha huri no I te motu, tēnā koutou katoa nau mai ki te Karere. Kāti kei te whakakanohi ngā ringa toi Māori nei a hirini kā tene ara a Heeds native. Rāua ko Gordon toi I te ao Māori ki te whakatairanga hall a Footlocker. Ko ngā hū rongonui ko ngā Adidas superstars. E whakatau ki tia nei he whakareretanga tuku iho te pūtake. He tauira o mua a kā tene nā toi me tōna hia kia tū kotahi a rāua ki te whakātū I te mata o te ao Māori ki ngā tō pitokato o te ao Whānui. Anei rā Michael Cugley o te ao Māori News. It's kind of gone full circle. He whakatairanga I ngā hū rongonui a Adidas. Ko ia taku superstar. E whakakanohi ana I a ngai Māori. Just Huarere, bro. I was like, oh wow, what? Adidas? And then, just hikaka ana, bro. Yeah, just excited, just keen. Just because of the Adidas, we look at Kanye West, superstars like that. E hara te tokorua nei I te tau hau ki te kāmera, engari rā he tepe anō tēnei ki tētahi anō ao. As the emails were, going on, I realised the kaupapa is about, ko wai tō tino, tō superstar. And then that's kind of how I was like, this is perfect. It provides a good opportunity for artists like myself and Heeds and the House of Natives and whoever else is out there doing their thing to have an opportunity to showcase what we do. Haunga rā te mana nui tō Adidas me Footlocker me Māori tonu te kawe I ngā mahi e whakai atu ai tēnei tokorua. When we arrived, we still did our karakia, We did our karakia for the whole rōpū, whakawātea e rā kōrero, We still kind of keep our practices, our formalities, and that was just, to keep us safe in these spaces. For me, my tick box is so long as Māori are in charge of how those images are portrayed, and we're constantly sort of in good communications with those people who want to work with us, then I think fine, kei te pai me haere tonu, mahi tonu. He whakareretanga tuku iho, ko I rā te wairua o te whakatairanga nei, ko tā te Māori mahi he mihi ki ōna pou. And everything that he's taught me, I've now passed that on to my tauira. These brands are cast right around the world, so these images that we are a part of will travel around the world as well and just give a little bit more exposure to who we are as Māori and, how far we've come. It's going to go bigger, Just watch this space. Yeah, just watch this space. Hei tā kā tēne kakawea tonutia e nei mahi haere nei te wā. Michael Cugley, atu I te ao Māori News. Ki tā wāhi I nei nei, koe nei te wā mō rea wātu nei, te pakanga I wainganui I Irāni, I Haraia me Amerika. Ahakoa te rangawa te atanga I whakaritea I kō tata ake nei. Koe rā tā tētahi mātanga ki ngā take aorere, whai muri hoi te whakaweti hou. Te perehitini o Amerika ara a Donald Trump, mena ka aro a Irāni ki te whakapahu I ngā kaipuke o Amerika, ka mone I aia ngā Irāni katoa I te mata o te whenua. Ka tahi anō Amerika, ka kōkiri ake I tā rātou kaupapa Project Freedom. Hei arahi I ngā kaipuke kawe tapu kia puta rātou I te awa o Hormuz.
Hei tā Trump e whitu ngā wakataua pakupaku o Irāni I whakapahungia e rātou. Ko te whakautu a Irāni, mena he kaipuke e hiahiana ki te puta ake I taua awa me mātua kōrero ki a rātou I te tuatahi kia puta ora ai. Hei tā te mātanga take aorere nei Anna Fulfilled e piki ana te riri I wainganui ngā taha o tēnei pakanga nei kia tai ki weri weri. Kāti kei te maharahara ngā marae o te motu ki te whakahoutanga ake o te pūnaha e tuku pūtea ana I te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto I taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae, engari kei te whakakoringia tērā, kei te whakawhaitihia iho, te ruetakau kōmiti o mua kia ono noiho, hei whakakapi ake I ngā rohe o te motu. Ka tū tēnei pūnaho hou nei a te marama o Huarere, I tai atu tātātou kai kawe kōrero a mārena mane ki tau henare marae I pipi wai, kia rongo ai tātou heha koia te pānga, o tēnei whakahoutanga ki taua marae. Ko ngā marae huri noa I te motu e whakawhirinaki ana ki ngā pūtea rota, kia noho tūwhera tonu, kia ahei hoki ki te whakautu I ngā wā o te whawhati tata. Hei whakaruru hau, hei poka pū ārai mate aiwi hoki. He painga ki roto I enei momo pūtea, mo te whakahau I te marae, mo te pakari o te marae, ki te ana I enei o ngā āwha, ngā tai maranga I puta ki roto I te rohe ko ngā marae, anō ngā mea e puare te tatau mo te hāpori katoa. Hei tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangāwari kē tēnei I ngā tukanga tono I te pūtea, kāore te pūtea e rere kē. Ka te whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu I ngā hapori Māori me era atu hapori hoki. Koia tētahi o ngā āwangawanga me pēhea ngā hāpori iti nei ki roto I te rohe o te tai tokerau, ngā mea nunui nei o tāmaki makauro e whai reo ki roto I ngā whakataunga mō ngā pūtea. Ki te marae o tau henare, ka ua pea ngā marae iti ki te whakataitai I raro I tētahi tauira arohe. Our Oranga Marae Fund is now going to be mainstreamed and a whole new criteria is going to be put over the decision making of how it's accessible. E maharahara ana ia kei wareware hia ngā hia ārohe mena karekau he tangata whakatau motuhake mo te Māori. I know it will be harder because they don't understand the complexities of our whenua Māori and the Marae reservations and all the barriers that come with it. Nobody really sits down and unpacks the reality for us. They'll just sit and create a criteria that we've got to figure out how to jump through those barriers and jump through what's required in order for us just to have a sustainable, well-operating, infrastructurally well-built marae. Like, that shouldn't be that difficult. Ko tā te kamupene kaupapa Māori hiko tuatahi o Aotearoa anau mai rā, he tuku I te ringa āwhina ki ngā marae me ngā ropu atawhai. Ana e ki ana, nā enei panonitanga, ka ua kē atu mō ngā marae te whiwhi pūtea tautoko. I believe our marae are very important. They are a place of refuge for our whānau, a place of safety, a place of whakapapa, and every time I come back to my marae, I feel that connection, I feel that pull, I feel that safety. Hei tā ngā kai whakahaere o enei marae, ina neke atu ngā whakataunga pūtea ki tawhiti, ka noho mōrearea te manawa roa o te hapori. Mārena mane, te karere. Piwari, ki te tai rāwhiti, nai ane e toru tau I muri mai tā whā Gabriel. Kua whakatike hia, kua tū mai he huarahi hō. Ki wainganui I ngā hapori o Te Karaka me Whatatūtū I tūranganui a Kiwa. Me te aha, e hara tēnei te rori noi honei. Engari he tohu mo te oranga tonutanga o aua hapori e rua me te iwi o te aitanga a Māhaki. O tira mo te taone hoki o tūranga. Anei a Mātai Smith o Taioro News.
I timata te rā I raro I ngā karake o te hāhiringa tū. E hono rehe kroria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa āmina. E whakatapu ana I te huarahi hou nei. Whai muri ko tētahi hīkoi a te hapori. E toru tau ki muri I pākino te āwha a Gabriel ki te rohe nei. Ka huri ngā rori hei awa, ko te pātai nui, kua puta katoa rā nei te tangata ki te haumaru. One of the main concerns for us as a community was that we couldn't get out of here. Nā taua whiako I whakatō te whakaaro kia whakatikaina te rori nei. I mua ka waipoketia te huarahi I te 8.2 mita, a I ngā wā tata nei I te 7.6 mita noiho. We've lifted the road on average 3.5 metres. It's about 850 metres, the length of this job. The pipe laying was quite hard. The hakanui itself was 4.5 metres deep and the pipes were 1,800, so it was a deep trench. I think the job's come quite a bit under budget. We've brung this project forward 3 months as well, so we've won 3 months in our program. He mahi ngātahi tēnei I Wāhanga I te hapori, ngā kaitiaki, me ngā whakahaere pēnei I a waka kotahi. Me ngā kai kirimana ārohe. It was awesome working with the local boys, the kaitiaki on site. They were really happy to help and they actually got amongst it. Ko te ingoa hou, ko hakanui. E ahu mai ana I te awa o te takiwa Anei. I mua, I mōhiotia tēnei wāhi, ko Nesbitt Dip. Ko te whakaroa te whānau kia hoki mai a tātou ingoa take ki runga I wā tātou huarahi. I mua ake ko Nesbitt Dip te ingoa, te wāhi e puna I te wai I tēnei takiwa, engari nā te hikitanga o te huarahi, ko whakahokia mai te ingoa hakanui. I te mutunga iho e hara tēnei I te rori noiho, he ara haumaru, he ara oranga hoki mo te hapori. Kua huri te mamai o te āwha hei kaupapa whakakaha I te hapori nei. Ko hakanui te tohu o tērā. Matapae Smith, tai oro. Hoi anō, kua whakatūwhera hia mai anō, he wāhanga o te huarahi matua nama toru, mā roto atu I te whārua o Awakino. I tino raru te wāhanga o te huarahi I Wainganui a mōkau me piopio, I te kino o te huarere me te horotanga o te whenua ki runga I te huarahi I tērā marama. Mō ngā wiki e toru e tū mai nei, ka pai anō kia whakamahia taua huarahi. Engari, mā tētahi waka ōkawa no waka kotahi, ngā waka katoa e arahi, ka mutu he wātaka, hei whai. Tuia ki tēnā, ka tūwhera noa te huarahi nei I te 5 karaka I te pō, ki te 7 karaka I te ata. I ngā rangi whakatā, ka tūwhera te huarahi I ngā haora katoa. Nā, kei te pai tukutuku a waka kotahi, te wātaka, e mōhio ai ngā kai taraiwa e ahu mai ana I te raki me te tonga, a hea te huarahi, wā te ai ki a rātau. Nō reire tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, ko te māngai tōranga pū o te ropu kākāriki a te ānau tui ono, ka hono mai ki tā tātou wānanga I tēnei rā, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te Karere, ko tā tātou manuhiri o rangatira I tēnei rā, ko te ānau tui ono o ngā kākāriki. Tēnā koe te hoe, mihi ana kia koe. Tēnā koe skati o tira tēnā koutou katoa. Kia ora. Hei a pōpō e hoa, ka rewa ake anō te kareme mana wāhine, ka tua Marama Davidson, a rāwa ko Huhana Linden o ngā kākāriki ki te kōrero ki taua whakatewhatewhatanga ki mō te tau Marae. He ho mōhiotanga ki taua kaupapa. Tino kaupapa e hoa tērā o nā kreme ki mua te araro, te tribunal rara, te kaupapa mo te mana wahine te me moio tātou katoa, nā kōrero tuku iho mai nā mātua tīpuna, ko etahi nā rangatira, he wahine, I waitohi te triti o waitangi otira, ko tēnei kreme e ruku ana ki roto te hohunitanga o te mana o te wahine o tātou nei mātua tīpuna nā reira, o akunei tuahine, a marama rawa ko huhana, kei reira tautoko ana, I te kaupapa rangatira e hoa. Kaupapa rangatira rawa atu nei e mihi ana kia koe nā kōrero. Hei a pōpō hoki te anau, ka kati te wā tā pai whakaaro, ki te whakahoutanga ake o te ture ika o te motu. E wai te ahue nei, kāre a wai ake rānei o te kāwanatanga o te apitihana rānei, e tino tautoko ane I tēnei piri a Shane Jones. Pehe o whakaaro?
Oi, pera na te aue hoa, ke te toromi ke tēnei pire tō Shane Jones i te me kāri i te tino whakarite i mua tana whakaputana i tēnei pire ki te ao. Kua riri te aue nei te katoa ki tēnei o nā pire, i te me kai rotu i tēnei pire, kona whainga katoa ki te taho o te kamupene. Hoia noa te taha ki a tātou te tangata, i he ana ki a haere ana ki te ruku ana, ki te moana, ki te hiika, hei whainga te kai mo te whānau, kāri ki te tērā āhuatanga ki roti i tērā pire, tērā te take kei te pukuri te kato otira, ona hoa, nā hinara me te ekpare anō hoki. Nō reira, ko tēnei pire, tā ahua nei kei te titaha haere. Maumau taima, nere hoa, maumau taima te ata noho ki te wānanga i tēnei pire. Ko koutou, kare kore, hohāna koutou, nā te mea ka mate koutou ki te haere, ki te pāre mata, te wānanga i taua pire, engari kare he take, katoa koutou, kei te whakahe. Maumau taima, maumau taima. Hoi anō, kaupapa tuatoru te anu, kei te karanga atu te māma o Eveli Wihongi. Pera te ao tēnei kāwanatanga i ho. Tika marika tēnā kōrero e hoa. Ko te wahine nei Eveli Wihongi, ko tana māma e karanga atu ana ki te minite ngā take aorere kia Winston Peters, kia āwhina i tana tamāhine, ko tana tamāhine Eveli puritia ana e te mana tau ārai i roto Amerika i tēnei wānei. He kōrero rānei, ko tai atu ki o taringa e pāna ki Eveli Wihongi me te ahua o tāna noho tōna oranga rānei i tēnei wā? He tika tō te kōrero tō te whaia Eveli. I hare tēnei te wā tuata i kuhua Eveli ki Amerika. Tēnei tākune a whakaara tōna wā tuatoru i kuhua ia ki roto i te Amerika. Hea te taki ki tēnei wā tonu i mauhere a iaia ki roto i nā wiki e iwa. Tēnei te take me kaha te minita, me ona āpiha kato ki te āwhina iaia. Nā re kāre ki te tei paku āwhina ki Eveli o tira ki tōna whāna i te me i titana ko tēnei ko te pūnaha o te immigration kei roto i te Amerika, he kaikiri. I ki te tātou mai tawhiti tērā āhuatanga o ICE, ora tēnei pēhiatanga te hunga i kuhu ana ki Amerika, nō reira i tika ana nā kōrero. Me whakarite āwhina te minita, o tira mo i ona āpiha, o tira ka tōna tari kāwanatanga anō hoki. E hoa te anau e mohi anau e rita ana koe ki o hoa o roto i te rōpū kākāriki, he puku mahi ka mutu e whakakanohi ana i a koe anō ki mea hui, ki mea takiwa, ki mea kaupapa. Tēnā hea kei mui a koe i tēnei wiki e hoa. Nui nā kaupapa ki mua te aroaro e hoa ki te whakaritiri te mātai wanganui kia mātai no nā kaupapa katoa. Ki te aina ahuatanga ki irāna anō hoki, ki te whakaro nui ana ki tērā hunga i pā ana tērā ahuatanga ki a tātou ki te tāti i te wā haere tangata ki te kimi te pēnihi mo te waka. Tērā ahuatanga anō otira ki te whakaro nui tonu ai kina o tātou nei whānau Pasifika. Nui nā kaupapa ki roti i te aroaro iau haere ana ki kōrero ki nā hapori katoa, Pasifika mai, Māori mai, tangata Tiriti mai, hoha katoa tērā hunga ki tēnei kāwanatanga, nō reira te mahi ki mua te aroaro i tēnei wā, kia whakaritere te tātou anō, kia rehi ta te tangata ki te pōti, ka mutu, ka timatahi a tēnei pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki wau. Mihi ana kia koe te tuakana te anau tui ono, i tō whakawāte i a koe. I tēnei ahiahi ki te karere ki te ata wānanga i enei kaupapa huhua katoa, ka mihi te ngākau kia koe te anau tui ono. Tēnā koe hoa. Tēnā koe o tira tēnā koe te katoa. Apai, me te mihi ake ki tana te hāte maurehe, he ropu no te ngahuru tau waru te kau tērā ropu. Ka te koe urua Rob Manuel o te Ngāti Hine Forestry Trust ki te whiringa whakamutunga mo te tohu mana nui o te kai whakatupu rangatahi o te tau i ngā tohu ahu whenua Māori. Neke atu i te kautau ia e mahi anu i taua mahi. Ko te tau tapanga ona ki taua tohu, he whakamihi, he whakamiha. Nā, ka whakawhiwhia taua tohu ia toru tau, ka tū te pō whakawhiwhi tohu ahu whenua Māori ki whangarei a te tuarima o Hune. Ko te aroha ki ngā mahi e hauhakehi ana. I just love growing a productive crop. Yeah, a lot of freedom, make our own choices and get to run a hand-picked crew that I've picked myself. Neke atu i te kautau a Rob Manuel e mahi ana hei kai whakatupu, tēnei tau e kite ai ngā hua o ana mahi whakatupu kai reka, whakatupu hua rākau.
We're also super happy that our young man, one of our kaimahi, Robert Manuel from Ngāti Rehia, has been recognised for his dedication. So that's the junior competition to the Ahu Whenua Trophy, and he's the team supervisor. Currently has a team of 26 kaimahi. Tēnā pea, ka kapohia ake e Rob, tētahi o ngā tohu nui mo te whakatupu huara akau. Yeah, Heidi was the one that nominated me, so yeah, I'd like to thank Heidi for choosing me. Yeah, I felt pretty good. Yeah, happy and proud. Ia toru tau, tukua te tohu Ahu Whenua whakatupu mo te hungarangatahi ki tētahi kai whakatupu Māori i te rāngai. Ko te uri nei o Ngāti Rehia, rātou ko Ngāti Hine Forestry Trust, ko whai wāhi ki ngā kōwhiringa toa. There's some good teams out there. Our team's pretty good. They got good quality work ethic. Yeah, I'd like to thank my team for all their hard work that they put in all year round. Yeah, hopefully one day I can take on a manager's role. E hara tēnei te hauhake ngā whakamutunga mā Rob, e anga nui ana te kai whakatupu ki ngā kaupeka katoa kei mua i te aroaro o te rāngai. Amber Smith, te kukupa. Ka te tiwi hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā. E tiwi anei ka tahuri ake nei ki ngā tohu huarere o te wā. Koena tā Te Karere i tēnei rā, e mihi ana kia koutou katoa i mā taki mai nei tā tātou hōtaka i tēnei rā. Tēnā kia mātaki mai anō koutou i tēnei haora i tēnei ahi a pōpō. E mihi ana hūrino i te motu ngā tauwhirotanga me ngā manaakitanga o te wā kia koutou katoa no hōra mai. Tēnā koutou, tūrou parea tūrou Hawaiki. Kia ora tātou. So when